Siya namhlanje bakwethu sizothanda ukuthi sixoxe ngodaba olunzulu ngodaba oluthinta impilo zethu njengomthwakazi jikelele, udaba lobukhosi. Yikho ke namhlanje ngithe angililethele umuntu onodaba oluphelele owazi ezangaphakathi. Baba Khumalo, bengizocela ukuthi thanda ukuthi lizi introduce kancane ukwenzela ukuthi abantu bazi ukuthi ngubani lo okhuluma. Ngizalwa insizwa thina esithi thina abantu bakithi abahlala bezeGoli lapha. Mina ngizalwa injiva ngala. Injiva. Ngizalwa injiva original ngempela. Kodwa igama layo ngumava Gordon Khumalo. Yena ezalwa nguSehlaphi Amos Khumalo. uSehlaphi ezalwa nguMagidi Khumalo. uMagidi ezalwa nguMbamba Khumalo. Ngiyathemba abantu ababuya endaweni yaseCholocho bayakwazi ukuthi kule ndawo ebizwa ngobabamkhulu ukhokho wami uMbamba. Kule ndawo nje kuthiwa kukoMbamba. Cishe ne-university eyeSolusi yaqala kuthiwa iMbamba Mission. Ngenxa yegama likababamkhulu. Yena-ke enguyena ozalwa nguMangwana, uMangwana kaMzilikazi kaMashobane. Yiluzalo lwami-ke lolu Vumisa. Kuhle kakhulu, siyabonga. Uma ungasitshela maybe ngemsebenzi okuyo njengamanje ephathelane nobukhosi, maybe ngithi izinhlangano ngaba kuzo eziphathelane nobukhosi. Mina ngisebenza kakhulu nenkosi yakithi uLelani Lobhengula kaMzilikazi. Ngithanda ukuthi ngikubeke sobala Vumisa ukuthi inkosi iyodwa, akunamakhosi amathathu, akunamakhosi amahlanu. Inkosi iyodwa, inkosi enguBulelani Lobhengula kaMzilikazi. Nguyena engisebenza naye kakhulu. Sibhizi nje ngezinhlelo zesizwe sikhona lapha eGoli. Sizilolonga silungiselela ukuthi mhla kuyovumakala ukuthi inkosi iba recognized officially ekhaya, hayi siyabe sesikulungele ngempela sekuphelele ukuthi inkosi sikwenze konke amalungiselelo, ngoba uzakhumbula Vumisa ukuthi sinomnyaka since 1893 singenayo inkosi. So kuyiminyaka eminingi, izinto eziningi zilahlekile ebantwini. Ukwenza ngokobukhosi kulahlekile ebantwini. Njalo ke nathi kusho ukuthi ke lapho esizinze khona lana kuningi esikubona kusenzakala ngokobukhosi la ngamakhosi la umnyombo wesizwe sakithi udabuka khona. So kuningi esikufundayo, kuningi esikwenzayo sikwenzela isizwe ukuthi isizwe sakithi sikubone ukuthi ubukhosi bakithi bumela bona, busebenzela bona. Yeah. So ke ngicabanga ukuthi
ngisazoza khona lapho ke kodwa yeah, ke siyazi ukuthi esizweni kunokukhuluma kunezinkulumo zokuthi kunabantu maybe abambalwa abathi bazinkosi engingafanisa nobaba uStanley Khumalo ngifanise nobaba uMcijwana kuzoba nobaba uZwide abantu bayafisa ukwazi ukuthi uma sesisithi umntwana uBulelani nguye oseqokiwe ukuthi abe inkosi laba abanye ababufanele kanjani ubukhosi. ngizokhuluma nje indaba yakhona ilula njalo futhi singayelula masithanda singaphinda siyifinqe masithanda. Indaba yobukhosi ngiyafisa nje ukuthi ngakuthi abantu banesikhathi sonke emhlabeni into yonke Vumisa iyendlalelwa. Ubukhosi bakithi lokuvuswa kwabo yinto kufuze yendlalelwe ukwenzela ukuthi laba batsha ingane esizalayo zingaze zacabanga ukuthi hayi lento into nje eqale manje siqala ukuzwa ngento yobukhosi hayi khona manje abanye bakuzwe ngobo 2014 abanye bathi bakuzwa ngo97 abanye bathi bakuzwa ngobo 92 abanye nje baqala nje manje njengoba sokulama voice notes nalozi izinto ezigijima nje lapha kuma social media njengoba sonke sesaba namafoni uzothola ukuthi omunye nje usayiqabuka lento akayazi ukuthi kahle isukaphi iziyofika lapha esikhona. Engizama ukusho ukuthi indaba ngoba sesikhuluma ngobukhosi lobu esikhuluma ngabo manje osobubonisa bona laba abantu obaqambayo ngamagama ukuthi kulomfowethu uZwide kulomfowethu uStanley ngambiza ukuthi ubaba uMcijwana noma nje ngicabanga ukuthi ubaba uMcijwana akasekho emhlabeni may his rest in peace. Okay. So into le eyobukhosi Vumisa ayiqalanga ngathi manje kusukela ekunyamalaleni kwenkosi kwakulokho kusiba nama-attempts okuzama ukuvusa ubukhosi. Yeah. Sonke siyakhumbula ukuthi ngo-1896 kwaba nomvukelo wamaNdebele. Kodwa ke kwawungenanhloko eproper ngoba inkosi yayisinyamalele. Yenye yama-periods akhona. Kuyeza ke iminyaka bona 1899 abantwana benkosi angithi siyakwazi ukuthi bathathwa ngo-1890 basiwa eKapa. Abanye bakhona. Abanye basala ekhaya. Siyakubona ke abantwana belokho bebuya besiza eZimbabwe ngoba uyabona masithatha udaba lobukhosi we must divide it into sifuze siwehlukanise into different periods. There is a pre-colonial period esesidlule sadlula kuyo kudala. There is the colonial period ngoba there were attempts during the colonial period ukuthi kuvuselele ubukhosi. Then bese kusiba the liberation period. Abantu bonke uthola ukuthi nabantwana benkosi abanye babe sempini uyayibona into enjalo eyenkululeko. Bese kusiba ke yi-post liberation period la esesibona ke khona ukuthi after a series of failures politically esizweni sakithi kulezinto abantu ababelokho bekhala ngokuthi isizwe sakithi siyachabalala. Isizwe sakithi
sisengcindezeni, isizwe sakithi sesisekuhluphekeni, kukhona yini into engakhona ukuthi ivuselele isizwe sakithi njengoba singabantu? Ngoba ungakhumbula ukuthi ngo-1980 isizwe nabantu bakithi sasine-hope ukuthi ma kubuyiselwa uzibuse, kulethwa uzibuse, kuzavuselelwa izinto ezalahleka ngesikhathi abantu abasicolonizayo befika. So it was with that expectation. Kodwa siyakwazi ukuthi endaweni yakithi esingakubiza ukuthi ngapha esizweni sakaMthwakazi kwaba yiperiod ebuhlungu kakhulu ku-1980. Uzakhumbula futhi Vumisa ukuthi ngo-1983 kusho ukuthi nje isizwe in terms of some of these issues kusukela nje eNtumbane, impi zaseNtumbane kuyofika u-1980 udlule lapho uye ku-1982, 83. Uyakhumbula ukuthi kwakuthiwa sesigonjolozelwe Vumisa ngamasotsha nangamaphoyisa. Kanti kuyezo okukhulu esingakwazi umbhuqazwe wabhuqa abantu bakithi wabaqeda. Kuthe kusuka lapho abantu basebhuqekile benziwe bahlukunyezwa yonke lento, kwathi inhlanganiso eyayivele imele abantu bakithi siyisizwe sikaMthwakazi yaginywa inhlanganiso eyayileqhude. Kwahle kwaphela amathemba ebantwini ukuthi kanti manje isizwe sakithi sesiyakuphike ngoba awu nama sebezama ukuthi batsho laba amapolitiki ukuthi hayi kuginywa ipoison. Ngicabanga ukuthi inhlansi yokufuna ukuvuselela ubukhosi was after 1987, ngoba siyabona imizamo ngabo 1990, 1991, 92 abantu nje bezama ukuthi kambe yini into engahlanganisa isizwe isipholise kulezi inhlungu esiphume kuzo iminyaka yonke le ngemva kwenkululeko. So kulapho okwasokusela ukuthi angithi siyakubona ukuthi ma abantu sebelahlekelwe i-institution ababecabanga ukuthi ibamele politically. Uyayibona i-protest vote eyaba khona after i-unity lokuzeni accord leyayikhona. Kwavuka OMDC, abantu bakithi baqala ukuthi bavotele bona lawo maphathi which uyabona opposite. So abantu bakithi kulento abasebengasenayo kwaba nembuzo ukuthi kambe yini okusasele okungasivuselela siyisizwe. Mina bengekho-ke until 1992 ngangiphesheya nami from 85 to 82. Ngithola nje sokuyukuthi ezinye zalezi zinto vele sezenza. Mina nami nginje nga-affectwa igugu round ngo-1984. Uyayibona into enjalo? I am a victim egugu round mina personally. Uyayibona into enjalo? So these series of failures yizo ezenza ukuthi kugcine sekuthi esizweni kambe into engasihlanganisa siyisizwe yini. Ubukhosi was the only institution eyayingakathinteki. Yikho nje ubona izinduna labantu kuqala ukuthi ngabo 1992 kukhulunywa ngezinto zokuthi ubukhosi. Mina ngiyakhumbula sake saba nomhlangano in the 90s, early 90s khona lapho 92, 93 ngiyacabanga mangingaphosisi. Kwake kwaba lo mhlangano wabakhona sabiza singamakhumalo kwawuse e-clubhouse ye-city council. La kwathiwa silethe amagama lama-family trees ethu ukuthi thina singokhumalo sizalwa ngobani. Angithi thina mhlawumbe
sasingazi ukuthi abadala nabobani izingwevu ngobani ababathintayo emuva mhlawumbe kulezi nduna esezicala ukukhuluma ukuthi hey kanti abantu baphela nje isizwe siyavuka mhla kutheni uyayibona into enjalo ngiyakhumbula mina lowo mhlangano kodwa abanye abawaziyo the exact date bazangibuza ngoba kwenziwa lowo mhlangano ukuthi-ke sokuhlanganiswa izinto ezinjalo ngiyakhumbula-ke njengoba sisitsho ukuthi 1997 kuthiwa izinduna ngangingekho-ke mina zacela oKhumalo ukuthi sesicela inkosi bayaziqamba izinduna lezo ngamagama ngoba remember these political failures izinduna akusikho ukuthi sasilezi nduna thina ezinye zazisempini abantu abafana labo Vezo Mafu babesempini so they were not totally out of the political kuthiwa yini i-awareness we understand so when these failures were there abantu bakubona ukuthi kanti hey isizwe saphela izinduna zikhona oKhumalo bakhona obani bakhona kungani izinto zisonakala sibhekile siyisizwe yikho ke lapho engithi mina if singekungendlaleli ngaleyo ndlela abantu baza kusuka bakhohle ukuthi kanti into esilida to this present day process yokuthi kufuneke inkosi ivele isukaphi bakhona babekhona intimately on the ground oKhumalo abangayikhuluma lento ngcono kunami because mina I was not there ngingumuntu osuka la ukuthi nami ngeke ngiyobona nje amanxuka kwethu ukuthi kusenzakalani kusaphilwa yini so yikho ke okwenza ukuthi ke mawusukubuka yiyo into eyaqala ukuthi kube lemvukuzane yokuthi akwenziwe phela kuvuselelwe uOld Bulawayo akwenziwe phela kuvuselelwe isikhumbuzo kwenziwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi yizo izinto ezagcina ngo2000 sesibona ke umgubho wokuqala abanye bangathi hayi wawungasiwokuqala sasikwenza kuphi nakuphi kodwa sisekuthatha nje ukuthi into ngempela eyayisibiza isizwe ibiza ihlanganise lezi nduna kwaku2000 la abantu ngempela ukuthi eOld Bulawayo kwayo celebratewa i-commemoration yenkosi uMzilikazi ayemaningi ama-initiatives there were many organizations culturally ezazilokho ezivuselela amasiko okufuza ukuthi nabo we must acknowledge their umsebenzi wabo ukwenzela ukuthi yizo izinto ezaqala ukwakha ukuvuselelwe ubukhosi bakithi so ke siyakubona ke lapho ukuthi akithi in earnest involving chiefs and other people yabona so kulapho ke othola ukuthi sekuze kusiyafika masingathi sidluleke khona lapha imigubho yahamba ilokho isiba khona kodwa ngicabanga ukuthi the second biggest issue ngoba ukwehluleka komnotho into eyahlukumeza isizwe sakithi ukudlula zonke izizwe ezikhona isizwe sikaMthwakazi i-economic meltdown yiyo eyagcina isenza abantwana bakithi abaningi uzakhumbula ukuthi even ngo1980 kulabantu ababusuka ekhaya besize eSouth Africa before that there were official programs ezaziletha abantu ezansi la lama unofficial programs abantu ababezosebenza kodwa after uSegugu round abantu abaningi babaleka beze eGoli so you see an influx eyabantu bakithi besiza la eGoli
bazophephela khona. Angisakhulumi ke after 1990 kusiya kubo 2000. Yeah. Hayi lapho ke kwakujishi ke ngoba wonke umuntu sagcina silandelwa la ibona labo ababesicindezele ngaleso sikhathi. Bagcina labo sebesilandele bagcwele lapha nje Yeah. nabo nje insuku zonke. Mhm. So ngisho ukuthi these catastrophic failures yizo ezagcina ukuthi isizwe sesithi siyophephelaphi, Yeah. ubukhosi baba yinto engavusa leyo. Yeah. Kwaba ke na ukuthi khona lapho after 2000 ngiyakhumbula mina sisemgubheni owawwenzelwe kwenduneni uGwebu. Ngibona ngathi kwakungabo 98 90 angisakwazi ukuthi kwaku 90 bani kwakungama in the early 2000 khona lapho. Kwakungenye yemigubho yokuqala, angithi umgubho waqala ngo-2000 officially. Kodwa kwaba lo mgubho owaba khona after umgubho ka-2000 bakogwebe kwaqala ukuza abantu bakwaZulu, even abantu nje ababekusiza ekhaya kusenzeka izinto ezaziletha mhlawumbe abantu ababuya kwaZulu. So angeke ngizimenshene zonke ngamagama. Kodwa emgubheni lo kwakunabo nensizwa zakwaZulu kule nkosi yase-Utrecht emakhumalweni lapho kuthiwa ngu-LR uLato Khumalo. Wayeze nethimba labantu ababuya kwaZulu. Ngisho ukuthi lami engakubonayo kulapho okwaqala khona ukuthi sokukhulunywa ukuthi hayi nampa abantwana kufuze ukuthi beze le kwaZulu siyobafundisa ngendaba yobukhosi. Uyayibona into enjalo? Yeah. So ke ngicabanga ukuthi amanye amakhanda khona lapho abantu aqala ukuvuvuka ngoba base behlaliswe phansi emasekweni lapha ukuthi hayi nampa abantwana abanye esizabathatha sibase kwaZulu ukuthi siyobafundisa ngendaba zobukhosi. Kwaba ke nabantu njalo ngaleso sikhathi kwaqala nje ukuqhamuka abantu sebethi hayi yimi inkosi yimi lo. Uyayibona into enjalo in the 2000s. Yeah. So ke ngiyacabanga ukuthi yiso isikhathi ke esaphehla kakhulu into yokuthi kuqalwe ukuvuselela. Abanye babesiya kwaZulu khona ukuthi kuyothintwa abakwaZulu kukhulunyiswane nabo, kodwa ngicabanga ukuthi iningi labo abahambayo abazange bayefika enkosini ngokwayo, kodwa babephendukela nje lana emakhosini mhlawumbe akwaKhumalo lana ikakhulu endaweni yase-Utrecht lana okwakulabo bukhosi ngakhona kwakulama activists afana nobaba uReggie Khumalo walapha eMzansi, kwakungabantu ababephethe izinto lezo. So yikho ke lapho esibona ngempela sokuphehleka indaba yobukhosi size siyofika ngempela emgubheni yokugcina le eyaphehla ubukhosi. Abantu sebecela ukuthi sicela kube lenkosi esizweni sakithi. Ngiyakhumbula kahle ngo-2014 emgubheni ka-2014 isizwe si-addresswa yinduna uVezi Maduna, sacela kwabakliye ukuthi sicela inkosi boKhumalo 2014. Kwathi ke khona lapho ke ngo-2014 kwakunguSeptember, I think kwakungu-13 September umgubho wakhona. 31st of September, sorry, 31st of December that year, amaKhumalo amenywa ukuthi ayohlangana eplazini lomfowethu okuthiwa nguPhilip Khumalo
ukuthi bantu nanso phela isikhalo sabantu uKhumalo sekufuze enze into ebonakalayo ngendaba yobukhosi singabe silokho sizwa abantu belokho bedonselana lana uyabona so kwaba ngempela lapho kwafonywa khona official structures iqoqo labadala lalivele likhona livele lisebenza likhuluma ngendaba yobukhosi kodwa layo qiniswa lalokuba khona kwalo khona lapho kumhlangano lo oka 2014 kwaba lama structures lapho kwaba le committee elalizolonda ukuthi umntwana ocelwa isizwe sizomthola kuyiphi indlu kwaba le committee elalifuza ukuthi likhangele ngeze finance ukuthi makusenziwa ukuthi masilonda ubukhosi siyobutholaphi so kwaba lalawo ma structures abanye sikubiza ukuthi yi-research committee yebo yi-research committee kodwa kwakuyinto nje eyokuthi ake silondeni silandele ukuthi ubukhosi bukuphi so lana ke lami engaba involved ke ngo kodwa 2014 kulo mhlangano ngangingekho so angizange ngibe ku committee leli lodwa kodwa ngaba umuntu lami othi awunkosi yami ngaze ngaphuthelwa ngoba umsebenzi kusho ukuthi lami wawungiphethe ngangakhona ukuthi ngiye ekhaya kodwa ke ngisupporta bonke labo nje ababelile ekhaya sithola ama feedback senza yonke leyo nto so kwaba into enhle ngempela ukuthi siqale lapho uqalwa nje kulabantu abavele belokho besithi hayi ubukhosi lana ubukhosi la Vumisa mangakubekela kahle uyabona indaba yobukhosi koKhumalo kulabantu okwathi sokuthi ngaleso sikhathi kwakuxokozela kulabantu abathi uLobhengula inkosi uLobhengula ayibekwanga kahle kwakungayisiwe okwakufuze athathe ubukhosi kwaba ke le posturing eyezindlu zonke ezenkosi uMzilikazi angithi umbango sokuthi hayi uLobhengula phela naye kwakungafuzanga angenela phakathi so abanye bakubona babebona sengathi we are now correcting history ukuthi makuyukuthi kuthiwa uLobhengula wayengangenanga kahle siza kulungisa khona lapho uyabona hayi after a series of discussions kwathi ke imihlangano ilokhu ingena kwagcina kuvunyelene ukuthi bantu bakithi Mantungu amahle ngeke simchithe uLobhengula ngoba wabusa for 23 years from 1870 to 1893 is the person owenza ukuthi kube lama boundaries owasayina ama treaties and agreements uzomchitha kanjani umuntu onjalo so kungakho ke sonke ke sesibuye kulowo mqondo ukuthi makufunwa ubukhosi uqala endlini yenkosi uLobhengula kusho ukuthi kuchitha abantu kuchitha uStanley Raphael Khumalo angikwazi ukuthi ngikhumalo kodwa angiyokubheka ngoba ingabe ngizi kahle uchitha uStanley uchitha uMcijwana ngoba ngithi laba ngabendlu kabani ngabendlu oyedwa okwendlu kaHlangabeza uStanley ngekaHlangabeza ngithi yebo uMcijwana uMcijwana ngekaMbehane uMbehane umntana wenkosi uMzilikazi hawu nami ngangingabeka igama lami lapho aluba labo babethi bayangena kodwa ke njengoba sisho ukuthi kwagcina ke sekusondeleke kuphi la ukuthi siyoqala endlini eyenkosi uLobhengula
Uthe-ke sokuthiwa-ke ikuqala la endlini yenkosi uLobhemu, there were certain principles that were adopted Okay. ekuthini-ke manje masifuna intwana senza kanjani? Kusho ukuthi silandela imbali, ngoba phela i-history iyasitshela ukuthi kwenzakalani nini during the different periods, akuthi kunjalo, ukuthi-ke ubukhosi bachithe kanjani, kwathini sokuchitheka ubukhosi, ngobani ababekhona, kwathini abantwana benkosi kwathini ngabo and all those things. Uyayibona into enjalo. So kusho ukuthi silonda-ke ngembali, silonda ngokosiko, ukuthi usiko lokubekwa kwenkosi koKhumalo luthini. That's the cultural part of it, ukuthi usiko lobukhosi luthini. Baningi abakuphikayo manje, kodwa ama-principles ayefakiwe yona leyo ukuthi siqale endlini yenkosi uLobhemu. 2, uyabona nje mangikusho lokho, ngikusho ngokuthi uLobhengula ngoba wathathwa ngokuthi yinkosi yokugcina esizweni, yikho kwathiwa siqala endlini kaLobhengula. Kodwa nje njangokuthi uyazi nawe ukuthi kukhona abendlu kaNyamandla ngaphela bahle bayi-contesta lapho ukuthi hhayi endlini kaLobhengula, ngoba akusiyo inkosi yokugcina. Inkosi yokugcina yaba ngubani? Nyamandla. So sonke savumela Baba Khumalo, akusichazele kahle khona lapho ukuthi uNyamande waba inkosi yokugcina kanjani. Hayi, lokho kungachazwa kahle ngumfowethu uZwide Khumalo, ngoba thina abanye kasikwazi. Yebo, asikwazi. Siyazi ukuthi kwaba nemizamo ngenxa yegap yento yobukhosi. Uyakhumbula ukuthi ngo-1896 njengoba sisho ukuthi isizwe saba nomvukela, kodwa sasingasenayo inhloko ngoba inkosi yayinyamalele. Uyayibona into enjalo. So-ke ngicabanga ukuthi umfowethu laba bakwaNyamande angeke umhamba eyedwa ngegama, ngoba angazi ukuthi bakusebenza benabo bani. Bathi uNyamande wabekwa ngo-1896 kodwa wabusa for 6 months, ngiyacabanga. So-ke asazi ukuthi wabekwa ngubani, ngoba kukhona okuningi okungasikosiko, kodwa angeke ungena kukho, ngoba angithi ezinye izinto njengoba sisho ukuthi ngama-matters aya enkantolo nezinto ezifana nale. Mina nami ngeke bese ngisembula okunye, kodwa-ke kukhona-ke lapho abathi sathi siqala endlini kaLobhengula ngenxa yokuthi uye owaba inkosi yokugcina. Kwavunyelwana ukuthi i-principle, amanye ama-principles ayesebenza, especially ayesetshenziswa abantu be-research, ukuthi inkosi izala inkosi. Abanye bayakuphika namhlanje ngoba phela it's no longer suitable. Abanye njalo sobepheka imbali-ke lapho uthola ukuthi-ke ama-dates okuzalwa kwabanye abantu asetshintshile. Kuyaxokozela Khumalo. I-principle yesibili kangiyizwanga kahle. Inkosi izala inkosi. Aha, okay. Yebo, inkosi izala inkosi. Yebo. Bese kuba-ke lokuthi khona lapha endlini kaLobhengula siyolandela igazi. So asiyi ukuthatha umuntu ongazalwa inkosi uLobhengula, kusho ukuthi silandela igazi lobukhosi endlini kaLobhengula. Bese kuthi-ke angithi njengoba sisho ukuthi ezinye izinto they are spiritual aspects of choosing a king. Bese kusiba-ke nama-physical aspects. Angithi sibhekeke imbali, usiko,
uzalo and indaba zomoya wokudinga ubukhosi. Lokuthi ke phela lama umoya usulambe wakufikisa la ufuze ufike khona. So kufike ke ulandela ukuthi kambe izimpawu zobukhosi zikhona kuyena lo omunye umuntu yini. Ya umuntu phela asingeke sithathe uhlanya bese siyalifakela isizwe. Ngakho ke yizo izinto indlela okwakulandelwa ngakho ukulonda. So uyakubona ukuthi khona lapho makuthiwa inkosi izala inkosi. Ngesikhathi kusaqala singakezwa imbali lezi zokuthi hayi ubani wazalwa uNyamande wazalwa ngo-1873. Inkosi loBhengula ihlele esihlalweni ngo-1870. Yayingakaveli leyo mbali ngoba thina sasazi ukuthi uNyamande ngomunye wamadodana okuqala. uNyamande uzalwe ngo-1873. Usho njalo uZwide. Okay. Awuthi ngingathi umuntu specifically kodwa ngithi indlu kaNyamande esibhale indaba ecourt ikubeka ngaleyo ndlela. Kodwa ke uzakwazi ukuthi kunemibhalo eminingi ikakhulu eyenziwa ukhona umuntu ukhumbula ukuthi ngesikhathi sokuzalwa ngesikhathi kubusa inkosi loBhengula even just prior abelungu besebebaningi laphana esizweni sakithi. Besebebaningi kakhulu, missionaries, explorers, hangers on nje ungazi ukuthi Nkosi yami kwenziwani la kodwa basebebaningi kakhulu. So there are people who document that history. Ukuthi kwakunabantwana abangaki ababekhona ngecoronation yenkosi loBhengula. Ngiyathemba mangingaphazami bayamqamba uNyamande ukuthi wayekhona. So ke wayekhona. Okay, hayi sokungaba ke yikuphika kungabe into ethile kodwa hayi sesingabanikeza ibenefit of the doubt ukuthi noma mhlawumbe wazalwa ngo-1873 kodwa uyabona uNyamande lo Mhlambi ngabantwana benkosi abazalwa cishe isikhathi esifanayo. So mina ngabona sisebenza lo wendlu eka enkosi loBhengula okaMhlambi owayevuma ukuthi uMhlambi waba khona before inkosi uLobhengula isibanga inkosi. So mawukuthi abantu laba balandelana nje kanjalo hey usho ukuthi ke omunye wazalwa ngazi isiphithiphithi kodwa lilandelana kanjani ukungathi ngabantu uyabona nje cishe ngoba ngama-twins ukuthi ukhulela omunye ngapha ukhulela omunye ngapha. Ma omunye seyazalwa ngo-80 before 1870 omunye ezalwa ngo-1873 then kukhona okushaya amanzi ke lapho. Kakhulu mina i-research izokuveza lokho ukuthi batholani. So ngezinye indlela ke ngisho ukuthi ngiya lapho oqale khona ukuthi manje laba abanye abazithi bangamakhosi bona kwenzakala kanjani njengoba sengishilo uchitheka nini ke uStanley uchitheka nini ke ubani uMcijwana. Kodwa isivumelano samaNtungo sathi lobu bukhosi another principle lobu bukhosi ngoba koKhumalo sebule minyaka eminingi bungekho. And njalo sekule mbango ebakhona ngoba kwakulabantu la ababethi bona uLobhengula akafaka kahle kwavunyelwana ukuthi no izindlu zakwaKhumalo
yizo eziyophatha lo msebenzi. Akuseyinto nje esingathi thina siyoyithatha siyinikeze indlu kaLobhengula, ngoba indlu kaLobhengula njengoba sasithe siqala kuyo, they are all potential contestants. So therefore kufuze kube lo muntu ozobalamula abantwana benkosi, akubeke yindlu yenkosi uMzilikazi. Lezindlu ezindala lezindlu ngathi nje zona lezi ezenkosi uMzilikazi ezingasangeniyo endlini kaLobhengula. So that was another principle eyokuthi ke ukwenzela ukuthi ke kungaze kwaba lo ndlu kaLobhengula masingabathatha, ngoba kwase kunale sentiment eyokuthi hayi thina sindlu kaLobhengula sizohamba sihlangane sodwa. Liyolanyulwa ngubani? Ngoba ozocheya yona lowo mhlangano lozothini mana engathi uyinkosi ke sekuyathwana bayolanyulwa ngubani? Yikho ke kwasebenza umsebenzi wezindlu. Zange kusebenze into yokuthi indlu kaLobhengula ihlala iyodwa le iyozenzela okwayo. Alwa vele sathe sasho njalo sahle sayihlalela nathi sangabi involved. Linde nje amazi. Okay, ithi ngilibamba umlomo kancane ngingene emadevini kancane. Khumalo siyabonga ukuthi ubaba umpunzi isocial iqhawe lakithi selisinikeza ithuba lokuthi asiluthathe udaba uzongena naye maye efuna ukuthi angene somewhere, it's okay. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi selisinikeza ama principles nemsebenzi enziweyo up to istage ngathi uchazile ngendlela ekade ngingananzeleli ukuthi uzokuchaza ngayo umbuzo kade ngikubuze wona, but hayi uphendulile impela nje, uphendule ngokugcwala. Ngiyabonga kulokho. So maybe uma ungaqhubeka baba Khumalo, sesibona abantwana ke uthiwa sebese Eastern Cape bahamba njani, kwasuka njani lokho contestation. Baba Khumalo lisazwakala selisekudeni ne microphone. Oh, sekude. Yeah, ngiyabonga. Uyazi ukuthi ngicabanga ukuthi ezinye izinto uyabona abelungu ngabantu abathi mabesenza into baqale balicabangela icolonization. Abelungu baqala baletha ama explorers ukuthi azodinga ukuthi lana eAfrica umnotho nani umcebo ukuphi. Ama explorers mase befaka ukuthi babuya umcebo ukuphi, beza ke nabafundisi ukuzodambisa inhliziyo zethu, ngoba babesazi abantu ababathole endaweni ezehlukile. So kungakho ke yonke into eyenzakalayo, even independence yakithi ayizange inikeze nje abelungu bangana plan. They had a plan ye-independence. Kodwa njoba sibuyela emuva, even nangesikhathi abelungu into abayisaba kakhulu ngombuso wakithi ukuthi it was a little bit different. Ngizakutshela ukuthi kanjani. Uyabona inkosi uMzilikazi yahlanganisa izizwe ezinama different cultures and languages. Into enkulu abantu abangakaze babona ukuthi it's the biggest threat to any institution ezama ukuthi mhlawumbe icindezela abantu bakithi, ngoba ubumbano labantu bakithi lolo liyana bengama different languages, different tribes, different languages, different cultures.
kwaba yinto eyaphica abelungu ukuthi lumuntu amandla akhe makhulu ngoba mayengakhona ukuthi ahlanganise iy'nhlaka zabantu abamnyama ngendlela langobuciko obunje, umbuso wakhe is a threat to i-colonization ngoba siyakwazi ukuthi abelungu benza i-divide and rule. So yindlela yokubusa. So-ke kusho ukuthi ekuqaleni abelungu their idea kwakuyukuthi akuthathwe laba bantwana benkosi. Angithi bayahluza, bayakhona babhekile bafuna ukuthi bazosiphatha lesi sizwe sakithi. Bayakwazi ukuthi abantwana abayibona abangavusa ubukhosi esizweni yibaphi. Baphuma kuziphi izindlu. Usiko luthini ngoba uzathola ukuthi bonke laba abantwana abathathwayo thina ngaphansi kwalokho esithi inkosi izala inkosi masingasathathi ama-claims enziwa ngindlu ethi uNyamande wazalwa inkosi isiyinkosi, kusho ukuthi uzothola ukuthi-ke kunaye uNdlube, kunaboMphezeni, nje laba abantwana abathathwa basiwa eKapa ukuyofundiswa. So babathatha nje laba abantwana, ngicabanga ukuthi inhloso kwakuyukuthi bayofundiswa indlela ucolonizer afuna ukuthi baphathe ngayo indaba yobukhosi makuyukuthi bazongena ukuba ngamakhosi. Kungenzeka futhi ukuthi at the same time kwakuyisu lokuthi lisuse bona laba bantwana esizweni ukuthi bangaphindi babe khona ngenxa yokuthi that's ultimately what almost ended up kuba iyona into eyenzekayo ukuthi-ke masifuna ukucisha lobu bukhosi obwenza isizwe sibumbane kangaka, sibambane ngoba abakhona ukusihlakaza phela laphana ikakhulu abantu besizwe sikaMthwakazi babengakhona ukusihlakaza ngoba isizwe sasibumbene, sasibambene, impi sayilwa sonke, izizwe zonke ezenkosi uLobhengula zayalwa ePhupho, eGadadi, zindawonye zilwisa ukuthi isizwe lesi must self-preserve. Aluba isizwe sasingabambananga kwakulabantu abazothatha amathuba khona lapho ukuthi hayi thina mhlawumbe asiphumeni lento njengoba kwenzekwa ezimpini ezinye nje njengobona impi ezenzeka ngo-1930 or 1837 lapha eSouth Africa. Inkosi yeMzilikazi yayisithengiswa ngabanye bezinduna zayo ababuya kwezinye iy'nhlaka lokho esingathi thina mhlawumbe ngama-tribes. Kodwa esizweni sakithi kwaliwa kundawonye, kwahlanganwa, kwaliwa futhi kundawonye ngo-1896 ngoba isizwe sasisinye. So yona that power of unity is the biggest threat izinduna zihlokome, isizwe sihlokome, bafuna ukuyanikeza abantwana benkosi iy'nkomo. Abelungu babe bethatha-ke uNdlube bambuyisela and banished him to the Eastern Cape. Baba Khumalo, abantwana abathathwayo original, angithi uNdlube, uMphezeni noNgubengwe bathathwa bebathathu. uNgubengwe ngoba uSidojiwe wasala kwathiwa wayesasemncane. So laba ababili baphelela khona leKapa ngoba impilo yayingelula for abantwana benkosi, whether it was done purposely kumbe kwaba yini, kodwa esikwaziyo ukuthi
bagcina bephelela khona kodwa bengenayo inzalo. Umuntu owaba nenzalo nguNjube, ngiyakholwa kubalwa kuye amadodana amathathu. Okay, so ngifuna ukuthi kube clear kwenzela ukuthi mase siya phambili abantu babe nokuqondisisa. So lapha sithi ungubo yentsha, umphezeni abazange babe nenzalo. Okay, so kwase uNjube nguye waba namadodana amathathu. Amadodana lawa ngibona ukuthi bekungu Albert noRhodes noNdabecala. All right. Selingaqhubeka from there, bengifuna ukucace ukuthi kuzofika kanjani kule indlu kaRose le okuyiyo umntwana phuma khona manje. Hayi, njengoba ngisitsho okunye i-research. I mean, I'm not a researcher, neither am I a historian. Ngi-observer partly ngibe lokho okuthiwa yi-facilitator, kusho ukuthi umuntu nje nami owaba involved kulezi zinto, kodwa not necessarily from lokho esingakubuza ukuthi from a capacity ye-researcher, historian or all those other things. Kodwa nje kwakusenziwa ke khona lokho ukuthi makusenziwa i-process enje ngoba ekufuneni inkosi lana kwathiwa izindlu zonke zenkosi uLobhengula ezithi ubukhosi busendlini yazo abeze phambili. So the onus was on each house enkosi uLobhengula ukuthi those that think ubukhosi, ngoba it becomes kuba lula ukuthi hayi nampa nansi indlu kabani lana ithi ubukhosi busendlini yakwabo, nansi indlu kabani, so that kube lula ukuthi deal with those that have come forward. Then bese kuthi ke ezinye lezi seziyosalela i-research ukuthi sesizwile ukuthi indlu le ithini ngokobukhosi. Kodwa in the wisdom eyabadala kwathiwa even nalabo abezindlu lezi ezikamzilikazi eziclaim ubukhosi nabo basondele labo ikakhulu abathi bona ubukhosi bukubo, so that indaba yabo can be documented, researched, itholakala ukuthi kanti bona bakuclaima ngaliphi. So ke ngizokubeka ukuthi nansi process elandelwayo. Ukuthi ke firstly njoba sishilo ukuthi lana sidinga historical facts. Silandela ngisho ukuthi imbali. Bese silandela usiko. Ukuthi usiko lobukhosi luthini. Bese silandela uzalo. Bese sithi ke sithathe ke ukuthi hayi mase singathi sesondele eduze umoya uthini. Hayi nje bese sithi mase sisondele khona lapho okukhona bese sibheka ukuthi izimpawu lezo zithini. So ngicabanga ukuthi nje mina ngokubona kwami from a point of observation yilokho, kodwa angisho ukuthi yikho lokho okuqukethwe i-research, but mangikusummarize ngokubona kusenzeka, ngakubona kusenzeka in that kind of fashion. So angisho ukuthi le research izokhipha izinto ngendlela engikubeka ngayo. Kodwa mina mase ngufaka mina ngolwazi lwami oluncane ngikubona nje kungezinye zezinto.
aziphelelanga ngoba phela angithi ezinye izinto kukhona izinto ezingumsamo wakuKhumalo esingeke sizichaye lapho obala ngoba kuyazila. Nami nje ngibamba kodwa ngibuye njalo ngingafuni ukuthi especially ngixolise kakhulu labo mhlawumbe esengike ngabagagula ngamagama, kodwa okunye kungenxa yokuthi bavele baqanjiwe in the process, so it's unavoidable. Lama ngeke ngikuvike, kodwa-ke njengoba ngisisho ukuthi i-process yaqala-ke lapho ukuthi kulandelwa ngaliphi indlela. Kodwa khona lapho kunale i-process ngingazi ukuthi i-process noma yini noma yinkolelo. Abantu bathi esingunini inkosi kumele ibe lizibulo lenkosi. Angazi-ke ukuthi inkolelo eliqiniso onoma kuhamba kanjani. Sicela lesichazele nje khona lapho. Ngokujwayelekile lokho ngoba aluba kwakunjalo uMzilikazi wayengasoze abe yinkosi uzokufika namanje. uLobhengula wayengasoze abe yinkosi uzokufika namanje. So-ke kuyafana-ke aluba leyo principle was applicable, aluba sikhuluma indaba evele ehlukile kakhulu ukuthi hhayi kungathiwa ulizibulo kuyinkosi uba vele yabona, it's a straightforward thing. Sifuna amazibulo nje kuphela sizofika ekugcineni base yakulandela kube lula-ke lokho. Sasehlula mhlawumbe lapho ukuthi hey laba bazala same time, uyabona, ngoba kula ma-birth certificate uyayibona enjalo. So kuwukuthi nje imbali yabadala ithini. Okunye njalo uzothola ukuthi angithi thina sesijwayele into esizibona kwamanye amakhosi, kobunye ubukhosi. Ungathatha for example even la kwezinye izinduna zakithi bakuthatha ngaleyo ndlela, uyayibona into enjalo. Kodwa mase sifika la ebukhosini ithi ngufake kanje, whether rightly or wrong, some principle had to be used. My principle ukuthi inkosi izala inkosi, it's a decision that was taken ukuthi nansi into esithi thina izosisombululela iy'nkinga zethu ukuthi size siyofika konguyena ozothatha ubukhosi. Kodwa okunye futhi okufuze ngikusho Vumisa ukuthi we must also understand ukuthi isimo sezwe lakithi sasimi njani ngaleso sikhathi, ngoba abantu abaningi they try and discount this factor ukuthi it had a lot of influence ekwenzekeni kwezinto. Ngingakutshela ukuthi inkulumo kababa induna uveze uMaduna ngesikhathi kucelwa wathi angithi liyabona ukuthi ezinye izinduna kazikho la ziyesaba. Into yobukhosi bingayisinto elula ukuyivusa. It was within the context of ukwesaba ngoba kwenzakala ngaphansi komthetho lokwakuthiwa yiphosa eyayingafuni ukuthi abantu bahlangane. So manje siyahlangana, hey sokufuze lazise ezinye inhlangothi-ke manje ukuthi liyokwenzani. Manje into engumsamo engento eyomndeni likhuluma njani ukuhlela abanye abantu eceleni la. Abanye abantu bagcina bephuma kwamanye ama-structures ayesefonyiwe ngenxa yovalo. Manje mase ngikule nto le umsebenzi uyophela. Kungathiwa hayi ngoba nabenza le nto le sokuvela igama lakho. Usucabangela umsebenzi, usucabangela lokho uyayibona njalo.
Yeah. abaningi kwabehlula khona lapho. Yikho Mhm. uzothola ukuthi sekungathi into le yenziwa ngabantu abafew, kanti yenziwa ngabantu ababa nesibindi sokuthi isizwe sisinikeze isicelo. Yeah. We must honor it from the start to the finish. Akuyi ukuba lento mhlawumbe ezosinyakaza phambili kumbe kutheni, kodwa umsebenzi isizwe esicele wona uzokwenziwa kumnyama kubomvu. Yikho uthola ukuthi ezinye izinto kwakuthi lamase kudinga ukuthi kuhlanganwe ngenxa yale fear eyayikhona yokuthi kambe ama-discussions wona la sizawabamba khona la, siziwa nguwo wonke umuntu, sibonwa nguwo wonke umuntu, akula muntu abasebeqala besikhomba ukuthi bakhona laphaya. Yikho-ke esikhathini kwakuthathwa abadala basuswe ekhaya balethwe ngapha eSouth Africa ngoba ngapha abantu bakhululekile. Siyakhona ukuxoxa izinto lilanga liphume litshone kubeze kube nakusasa ngoba sisenkululekweni. Yeah. So kungakho-ke abantu kufuze ukuthi bakwazi khona lokho ukuthi akhona amagwala esaba lento ayibaleka. Yeah. Bakhona abantu abaqinisela bephezu kwayo yaze yaphela. Mhm. Ngithi ngendlalele nje akhona lokuthi i-context eyayikhona, Yeah. isimo esasikhona kwakungayisisimo leso ukuthi abantu nje ukubona manje hayi sesiyatanasa manje noma sitanasa okungaphelelanga ngoba namanje makuthiwa kulo mhlangano wakoKhumalo hayi bayeza abafowethu bezolalela, kodwa-ke ungcono ukuthi lezi suku sebelalela ngemva kwendaba. Babe ngeke balalela umsamo wangakithi. Yeah. Ngoba asisiwenzanga esidlangalaleni. Futhi kwakunalo moya wokungathembani. Yeah. Uyabona abantu bakithi banalento ukuthi ubani into enje, hayi lwana simthembi. Uyabona-ke ungasebenza mhlawumbe la kohulumeni lapho sesibe saba kakhulu. Yeah. Uyayibona into enjalo. So kwakunalezi zinto nje othola ukuthi ezinye izinto asikhululeki ukuzenza ekhaya, kodwa imihlangano yayisiba khona. Yeah. Kusho ukuthi-ke angikho sure ngoba ngangingasi-organizer wemihlangano, kodwa ngiyathemba ukuthi laba ababe-organize imihlangano le clearance babeyithola ukuthi hhayi sifuna nje ukuyohlangana singumndeni sixoxa ngendaba zomndeni. Yeah. Bese kusiba nalawo ma-meeting ngoba sawabamba ama-meeting several times la mengabona ukuthi hhayi nanku umhlangano. Kodwa-ke mina into engazama ukuthi ngilwe on my personal capacity kwakuyukuthi we must try as much as possible to be all inclusive ngoba uyabona ukuthi abantu singahlangana ekhaya lichiye abanye abantwana somewhere. Yeah. Phela abantwana hayi kunje hey izitori lana okunye awusazi ukuthi kanti kwenzakalani, kodwa sazama by all means. Indlu kaNkulumane le lapha eRustenburg ukuthi nje abanye bayichitha bathi ngukhanda, kodwa mina nginzalo kaMangwana. uMangwana washonela lapha eRustenburg elanda umfowabo. So sikwazi kahle ngoba izihlobo zakwethu. So angibona ukuthi ubabamkhulu wayengathatha ngoba ubabamkhulu ukhokho wami uMangwana waba labantwana le kwelakithi waba labantwana la. Okay. So kungakho-ke ezinye izinto ma ubona nje abantu belokho bekhuluma umphunga ukuthi asazi-ke ngoba mhlawumbe kukhona abangakwazi. So angithi njengoba sasiba-include nje njengoba ngisho ukuthi nampa abantwana okwathiwa noma sekuthiwa siqala kule ndlu kodwa babizwa nabo ukuthi bazozethula. So kungani kungabizwayo nale endlu kaNkulumane la ibe khona phela ukuthi bona bathini. Yeah. Yazi ukuthi ikhona indlu ekhona ekaNkulumane ekhaya, kodwa
abanye bakhona laba babe ngale kusho ukuthi babekuzwa ngoba ima-meetings ayesiba khona ukuthi hayi siqale endlini. Angizange ngike ngizwe abendlu kaNkulumane esekhaya besithi hhayi nathi sine-claim. Kodwa laba balapha eRustenburg babenayo i-claim. They always believed ukuthi mhla kusenzeka indaba yobukhosi bukaMzilikazi ivuselelwe, labo they will be involved. Okay. Want to be involved, right? That's very interesting, Baba Khumalo. I didn't know ukuthi kunendlu kaNkulumane ekhaya. Ikhona ukuthi ikhona ngempela la abakaMayaka. Bazawuchazela bona angithi phela enye into uyakwazi ukuthi abantwana benkosi abanye bafihlwa. Kodwa mina engikwaziyo engakutshela ngamakhehla angakithi ukuthi abantwana benkosi noma babefihlwa babengafihli ukuthi mhlawumbe bakhona abahle batshintsha izibongo completely. Kodwa babecashiswa ngoba kwakuthi abelungu mhlawumbe mabedlula kumbe besenzani kuthiwe kukobani lapha, kuthiwe hayi lapha kukoNdlovu. Kodwa kusaziwa ukuthi abantwana benkosi bahleli khona lapho bakhona. So-ke abelungu noma bebafuna kodwa-ke bazodlula ngoba kuthiwe akusibo bakoKhumalo lapha, abakuSoluse, abayikho abantwana benkosi, ngoba kwakulalolo valo ikakhulu after ukudilika kombuso wobukhosi bakithi. So okunye-ke kwaba ukuthi lana eMzansi kulabantwana bendlu kaNjube, kulabantwana bendlu kaRhodes, abanye abantwana bendlu kaNjube basekhaya. So abasekhaya babekwazi ukuthi imihlangano ikhona, kodwa laba abangapha endlini Rhodes lekaNjube ababesele ngapha eKapa babengakwazi. Abanye bakhona ukwenzakalana. So-ke ngiyakhumbula sathi siye ku-commemoration ye-birthday ye-Highlanders e-Eastern Cape. Kwaba indlela ngempela ukuthi akuyothintwana labantwana esingabathola ngale, kodwa-ke kuletha-ke udaba lokuthi mhlawumbe abanye angithi bahlale buza oHlabezulu bathatha uBulelani ngoba bayamazi ngapha, uyayibona into enjalo, bemthatha-ke bekhanda inkosi, inkosi Mbumbulu. Uyazi ukuthi ngesikhathi kusenzeka ama-meetings wonke la, ngathi before that mina personally sahamba sayobona uBulelani, ngimaze ngicabanga ngo-2014. Hayi ngangingamazi, kodwa ngangisazi ukuthi kulabantwana bakaNjube bakuphi base-Eastern Cape, ukuthi bakuphi hayi kwakungayisinto nje lami engingathi ngangiyazi fully. Kodwa uBulelani ngahlangana naye, wahanjwa ngempela kwathiwa njengoba sikusenziwa lento le, abantwana bendlu kaRhodes nalaba bathini hamba ongabe seduze lapha eGoli okhona ngubani, ukwenzela ukuthi phela labo bebeze ingxenye yemihlangano le eyenziwa ekhaya. Kwakhanya nje la ngesikhathi-ke sokufunwa-ke labo bantu asabatholi, sabuzisisa samthola-ke ukuthi hhayi ukhona uBulelani, ngoba nguye owayesaziwa kakhulu la, ngoba wayeke waba involved emgubheni eyayi-organizwa lapha eGoli before.
So yena-ke simthola ngokuthi uyi-point of contact labangakubo le. Ukuthi hey baba, makusiba le mihlangano le ekhaya, sondelanini ngoba kuthiwa lento iqala kuphi? Endlini kaLobhengula. Ngiyakhumbula ngicabanga ukuthi kwakuwu-2015 ngagcina ngihambe naye uBulelani ngemva angisakwazi ukuthi 2015 kodwa kulesikhathi nje la engamthola esaya ku-commemoration ye-Highlanders. Le ku-commemoration ye-Highlanders mina njengosomabhizinisi la kwenzeka ukuthi-ke ngine-client elikhona le-Eastern Cape. Bathi kuthiwa kulento le, kodwa into esasiyilande kakhulu kwakuyi-commemoration ye-Highlanders, kodwa kwakulo mtshana laphana owakomda owakuthiwa nguSizwe, wayesebhale nje several articles esithi yena uzothatha amathambo abantwana benkosi uLobhengula laba abasekwandancama lapha eGrahamstown. Kuthiwa isiyimakhanda manje, esithi ufuna ukuthi abuyiselwe ekhaya. Athi hawu, kambe kulo muntu umtshana ongafuna ukuthi abambe into ebucayi kangako, akuhambe siyolalela ukuthi kanti kwenzakalani. Kodwa-ke partly kwakuyi-commemoration ye-96 kwakuwumnyaka wesingaki we-Highlanders. Kwakuyi-anniversary yabo, sahamba nje impela, kwakulezi nduna, wayekhona uNyanga Zonke, wayekhona uMathema, angisakwazi ukuthi abanye babe ngobani, kodwa hayi ama-picture akhona nginawo for the record. Kuhle kakhulu ukuthi at least nginawo. Sahamba-ke sayofika kulabo Ndumiso, Gumede, hawu lezikhulu nje eze-Highlanders ezazikhona lapha. Kwaba khona-ke umntwana wangakithi ngapha uZwide la wayekhona ehambele lokhuzeni, nguye nje sibili wethula le nkulumo kuleyo event. Hawu sesilokho sithi phela sizothola mhlawumbe laba bantwana benkosi laba abahlala khona laphana bazabe bekhona. Kwagcina nje abantu bechitheka bengasafikanga. Mina ngenxa yokuthi ngangilinde i-flight eyokusuka khona le eyokuthi ngiye le ePE bese ngigibela ngisiza ngapha eGoli. Bayofika-ke uBulelani, abanye abantu base behambile. Hawu ndodana, kanti manje amanamba akho akula muntu awuthinteki ku-10. Ake lizame ukuthi nani lisondele entweni yobukhosi le, lingasalele emuva ngoba into le iyalithinta nani. Njengoba ngisho ukuthi part of my role eyenzeka ultimately wona lo ukuthi ufacilitate ayibeze. Ngiyakhumbula-ke kulo mhlangano omunye ngeza naye uBulelani oseyinkosi yethu manje khona le ekhaya, ngoba umfowabo yena-ke wayese open ukuthi angakhona ukuza ekhaya. Ngeza naye, ngiyakhumbula kulo mhlangano wenziwa ngamaNtungwa kuthiwa yini la e-Art Gallery. Hayi ngafika naye nami ngisithi hey woza, indlu kaLobhengula kuthiwa iyahlangana, akuze nawe emhlanganweni yakhona uyomela umndeni wakwenu. Ngapha nakho akuze kube lo muntu omele umndeni wangakwenu entweni le eyobukhosi. Angithi mina ngenza ngokuthi ngizama ukuthi ngisidonse bonke laba bantwana engazi ukuthi lami bakhona, abanye indlu baba Khumalo, indlu ka-Albert. Yebo. Ngizwa kuthiwa bakhona abantwana ekhaya. Bakhona. Did you include them now? Umuntu owaba involved naye
endlini yakwa-Albert ngisho ukuthi angithi laba abantwana kwakuyukuthi-ke kwenziwe ama-presentations ngezindlu zakwabo ukuthi bona kuhamba njani. Ngicabanga ukuthi ngilalela okwakhulunywa mhlawumbe ngabe research ngingabakhothi kabi, indlu ka-Albert angithi khona ekhaya. So-ke indlu ka-Albert esekhaya kukhona abakuphawula ngokuthi bona into le mayisenziwa bona bazakuzwa ngenye yezindlu ezindala ezenkosi loBhengula. Uyayibona into enjalo. Kodwa-ke kwathi mase kusiyafika towards the conclusion of this thing, kwayofuneka-ke ukuthi okhona osemdala endlini ka-Albert ngubani. Kwayotholakala-ke umkhulu, may his soul rest in peace, uThafeta. Ngomunye walaba ababese-Eastern Cape abadala bakhulumisana naye, kodwa ukuthi-ke kwathiwani hayi ingabekelwa ebadaleni ukuthi-ke bona bachaza bakhuluma bafika kuphi ngendlu yona leyo. Ngoba ngithi uyabona ukuthi into lezi zazithi ma kulokho kulondwa kuvela into, hayi asikhangele nini kulana kulezi ndlu, asikhangele nini lana kungathi kukhona okuvelayo ngapha. Uyayibona into enjalo. So kuyabe kulokho kulandelelwa uyabona, kwaze kwayafika-ke lezi zindlu le ezise-Eastern Cape. Manje ma kufika ngapha ezindlini zase-Eastern Cape abantu abakhona lapha yithi, so we can facilitate ukuthi lento yenzakale. Kuthiwa sidinga indlu kabani, kambe abantwana bakhona, yebo bakhona. Hayi siyabezwa lapha kumbe sibezwa kumbe kwathini, abadala-ke babahlanganise bakhulume nabo kuye phambili. So leyo angeke ngiyikhulumele ngoba angithi yiyo ngithi it's part of the research lokhuzeni laba babelonda izindlu. So bona yibo asebeza kusho kahle ukuthi bafika njani kwaze kwayofika lapho. Kodwa siyakwazi-ke thina ukuthi mase kufike-ke kuleyo ndlu hayi kwavela ukuthi hayi kuthiwa umntwana siyamthola. Umntwana liyamthola kuphi? Endlini kaRhodes. Endlini kaRhodes, yebo. Angithi abantu imibuzo phela iyavela, kungani kungayiwanga endlini ka-Albert? Kungani kungayiwanga asithi nje kubona laba mhlawumbe endlini ka-Albert latholani? Uyayibona into enjalo. Kwenzakalani? So abe research baza kutshela ukuthi kungani kwagcina sekusondele endlini kabani? kaRhodes, hayi ka-Albert. U-Albert uzakhumbula ukuthi ngumuntu owazishonela esesekhaya. Umuntu wayelokhu esehlathini uRhodes lenzalo yakhe. uRhodes u-Albert washona ekhaya, kusho ukuthi-ke angazi kumbe abelungu la bamgoba uphondo, njengoba singasho ukuthi-ke uNyamande wayekhona ekhaya kodwa akazange abuze. Kusho ukuthi kukhona la agoba uphondo khona. Angithi ngenye yendlu yama-claimants wagoba uphondo wehlulwa-ke ngamaNgisi. Nangu u-Albert naye wabakhona umuntu owagcina esesehlathini uRose. Inzalo yakhe khona lehlathini. Eka-Albert yayikhona esekhaya, ikhona enye eyayikhona lapha eMzansi. So khona lokho ngisho ukuthi ngiku-emphasize on purpose. Indaba yokuthi ubani wabakhona
wagcina naye egoba uphondo ekhaya. Mhm. Angazi ukuthi bamenzani, Yeah. Mhm. angazi. Yeah. Ngoba isikhathi sonke kwakuthi abantwana benkosi uRhodes mayefika induna uyabona the more persecuted abanye abantu become. Omunye umuntu uba persecuted ahlala ekhaya, omunye umuntu abe persecuted akhishwele phandle. Uyazi kulelinye ikhehla elakomoya uHadebe endaweni yakithi le eziqholweni, sathi sikhuluma ngendaba yobukhosi, wathi Khumalo, abelungu ma wawubona abantwana benkosi bengelandaba laye, wazi ukuthi hhayi indaba kayikho lapho. Yeah. Kodwa la abelungu owawuthola ukuthi-ke hhayi badla ubhedu, Mhm. uyazi ukuthi-ke kukhona okukhona. Yeah. Yeah. Ngoba ngithi sithe thina abelungu basicabangela into ingenzeki. Yeah. So kungakho-ke khona lokhuyana kukhona okukhona. Angiwufakaza konke ngoba ngithi njengoba ngisisho okunye phela lakho kufuze siyekele i-research team leyo iza kuchaza ngokukhona. Kodwa sengisho nje from my side ukuthi hayi mina ngezwe ilizwi lekhehla elelusa inkomo zakithi kwaKhumalo ezaziziningi, wayethi inkomo zakini Khumalo kwakuyinyelande, hhayi zazidlana uboya. Kodwa yibo abantu ababekhona ukusitshela imbali ngoba bakhulele la ekhaya kithi. Ubaba uMoya ushone I think maybe about 7 years ago esena 95. So izinto eziningi wayezazi noma wayengasuKhumalo. Ukhumbula ukuthi imbali yakoKhumalo njalo ihlukana ngokuthi abantwana benkosi batholakala kuphi. Ungaya kwenye indawo bazakutshela esinye isitori. Uye kwenye indawo la kulabantwana benkosi bayakutshela enye imbali. Uye kwenye indawo bazakutshela enye imbali ngabantwana benkosi. So-ke angithi ekuhlanganiseni-ke kulapha abantu abagcina besithi hhayi indaba ila. So njengoba ngisisho ukuthi mina ikhehla lathi kimi Khumalo ma wawubona amelungu ma bangasenandaba nawe la uhleli nabo, wazi ukuthi into khona okungekho la. Kusho ukuthi-ke either base bawugobisa iy'nkophe usugoba uphondo, kodwa laba ababe kakhulu ababe hard kakhulu kibo uze ukuthi kungani. Phela kulalaba abantu abathi bona benza inkatho, bafuna ukwenza inkatho kuKhumalo. You know uNkulunkulu will move mountains. We understand? Into ma ingeyakho uzashifta lo zalo lakho, ashifte le universe yakho itshintshe. Ukuthi nje ma ungazibuza ukuthi kungani laba bantwana bakhishwa ezweni lakwabo bayohlaliswa khona le emazweni. Phela enye into wena ungabe uthi wenza umona kanti uvikela ukuthi mhla sekudingeka ukuthi sifuna phela inkosi ngoba inkosi iyazalwa. Angithi uyabona ukuthi ungama ungaya eBhayibhelini babekhona abantwana benkosi la ngesikhathi kukhethwa uDavida ukuthi abe inkosi. Hayi bathi hayi kukhona umfana owelusile le egangeni. Uyayibona into enjalo ngoba babengamcabangela ukuthi ubukhosi bungaba kuye. Uyayibona into enjalo. La ngakithi la kulabantu abebehleli becabanga ukuthi hayi mase kuvela indaba emakhosi lapha yithi abanye baze bazibeka ukuba ngamakhosi ngoba becabanga ukuthi lento ikubo. Mase kuphuma-ke endlini engacatshangelwayo ababeyidismissile bona abakhona phakathi sokunzima ukuvuma. Yikho phela kuthiwa ubukhosi buvele buyabangwa. Kuyohlala kunjalo. Kodwa-ke
isizwe siyamazi okuye kakhulu. ngoba laba abanye hayi siyababona bazibeka lapha hayi bagqoka amabheju ngempela baphatha ikhonto lamahawu bayokuma phambi kwabantu kwaphelela emoyeni. Yeah. Kodwa okunye kuyahamba. Uyahamba. Ukuthi kungani. Ngicela ukubuza umbuzo before ngize kuqhawe Yeah. usosha laphana. Yeah. Kundlu kaMncedisi Yeah. onguye ubaba wenkosi ekhona njengamanje. Yeah. Kwaba namadodana amangaki? Endlini kaMncedisi uHumphrey kulamadodana amabili. Kunamadodana amabili. So ngibese ngibuza ukuthi kwase kukhethwa njani phakathi kwalaba ababili laba? Yikho ngisithi ke khona lapho ke njengoba ngisisho ukuthi angithi ngithe mina indlela yokukhetha imbali usiko luzalo uzuze uyofika entweni zomoya lezimpawu zobukhosi. Indoda lehlakaniphileyo kimi ubaba uHadebe wathi kimi Khumalo ezinye izinto ukuthi zenzeke inkosi amadodana edlala laphayana waze wangilinganisela ngenkatho yengubo. Ukuthi kudala kwakwenziwa inkatho yengubo ukuthi amadodana akhe edlala laphayana ezidlangalaleni babizwa abantwana wozanini kuphakanyiswa ingubo. Hawu ungabona ukuthi hayi lokhu kuyiphakamisile bese kuthi hayi sokuphelile na akusokukhonja ukuthi hayi laphana kungathi ke kulani kule potential. Ingane lena siyakhuliselwa kwezinye indawo kodwa kwakungenziwa kanye. Ngikhuluma nje lokho engangitshela ngithi inkosi ma kusahleli ilizwe lisahleli wayethi Khumalo kungani ngoba lizathi mase awungeke uthathe umuntu asithi nje ukuthi khona lokuthi hayi omdala uyophatha isizwe uyabona. Ma kungumuntu olochuku ongathi nje lamhla engangena la esizweni angagawula isizwe asiqede uyayibona into enjalo. So ngeke lifakele isizwe umuntu ongenazo izimpawu zokuba inkosi. So ke ngiyasondela ke lapho wena ufuna ukuthi ngiye khona ukuthi uyabona nje lo moya wobukhosi wabakhona uyabona ngesikhathi ngizakubuyisela emuva kancane kulungile. Uyabona inkosi uMzilikazi kwathi sokuzelwe kwathi sokubule uMashobane uyise uNtombaza unina kaZwide owanguyena ugogo wenkosi wathi awu sowenza iphutha lapha ngoba usubulale igazi laseNdlunkulu. Kwaba ukuphehlwa okuvuswa kobukhosi bukabani ubukhosi bethu obakoKhumalo ngoMzilikazi baba impumelelo ke leyo obaba yiyo ngenxa yani umoya lo owaba khona ngaleso sikhathi. Ungawulandela nje umoya wenkosi njengoba yathi iphuma nje engome abantu bacabanga ukuthi hawu inkosi mhlawumbe uMzilikazi laba bamthumela amabutho bayabuya nje sebemcuye bamcuya. Angithi siyakwazi ezibongweni zenkosi ukuthi bathi
inyanga abathi ufile uzulu kanti ithwasile. Uyayibona into enjalo? Umoya lo, sikhuluma ngomoya. Sihamba ngomoya wobukhosi. Weza waze wazofika kuleli ele-Transvaal umzilikazi lokho ephethe isizwe sakhe. Uyabona nje kuthiwa inkwenkwe zendile esilimela ilanga eliphumayela endlebeni yendlovu elaphuma amakhwezi abikelana. We are talking about cosmic issues. Okay. Uhamba uzuze uyongena ngempela khona endlini yenkosi uLobhengula. uLobhengula kwathi sokumnyama sekubomvu. Hayi esebona ukuthi hayi isizwe siyahamba, ilizwe liyahamba. Hayi wayotshelwa ke ukuthi ilizwe seliyophathwa ngondlebe ezikhanya ilanga. Wacela ukuthi yena elakhe ithambo bengaliphathi. Umoya lo. So abazange baliphathe abelungu ithambo lenkosi uLobhengula lasekuphumeni kwakhe. Uhambe uthola ukuthi nampa abantwana benkosi bayeza laphana ekhaya uRhodes lo Albert bafoma i-team okuthiwa i-Highlanders. Kuze kube la namhlanje umoya wesizwe sakithi insika ukuthi sithi usinga lobukhosi lusele kuphi? Entweni eyakhiwa ngabantwana benkosi uAlbert nobani noRhodes. Uphetheni umoya wesizwe khona laphana. Uyayizwa into engisho? Ngiyahamba mawuhamba nami uhamba nami. Ngiyakuzwa. Phethe umoya wesizwe. Hayi nango uRhodes uAlbert uyabuya uyahlala ekhaya. Hayi abantu lonke bagcina bengena ndawo wazifela ekhaya. Kodwa nangu uRhodes bafuna ukuthi bamsusele amanqa ukuthi bagcina besithi angasabuyi futhi ekhaya. Moya wona lwana. Khona i-preservation enziwa nguNkulunkulu ukuthi laba abantu noma usubona ukuthi uyaphila la kuphi kukhona okukhona. Siyambona ke ngithatha nje gqagqa ngiphelelisi. Hayi kulungile. Siyambona uHumphrey ngicabanga ukuthi kwaku-1995 uza nomfana omncane la ekhaya. Umfana ona-9 years. Bayafika laphana ekhaya uzobona phela ukuthi isizwe sikayisemkhulu sekhona yini. Right? Uza nomfana la. Ukhona indoda yake yathi wayeyithodla wayela 9 years ngaleso sikhathi. So akula toddler ka9 years. Angikaze ngibona. Angithi omunye umuntu uzakutshela ukuthi hayi weza lo mntwana lwana wayengakhona ukuthi asale ekhaya ngoba esasemncane yikho weza naye. Hayi ayikho le. Weza nemfana owaphuma nezithombeni ebambe imbuzi ahlatshelwa yona. Bafika konkomo kwenziwane. Ngiyakholwa kukhona uyise akukhulumayo labadala ukuthi makungenzeka kuvuselelwe indaba yobukhosi ngizaphelela khona lapho. Umoya lwana ngithi kunjalo. Kakhulu. Adinga ke laba abaphenyayo abalonda umlando bathola nanka amadodana amabili ngamasosha omabili lamadodana amasosha omabili. Kodwa ke angithi sithe kulenza impawu. Yabona ngizakwenzela umzekelo ukuthiwa intombi ezilishumi zathi sezifike elokhuzeni emshadweni angazi ukuthi zathini ezinye zozela zalala. Uthe lamase zifika zatholakala ukuthi ezinhlanu zakhona
zazingasenawo i-oil kumalambi abo ezingu-5 zazilawo. Kutsho ukuthi the people that were ready for the wedding, they were 5. So ebukhosini nabo lento kuthiwa i-readiness, ngoba ngingakutshela ukuthi kwadlula umoya wobukhosi endlini ka-Albert. Bangena ngaphansi kwamaphiko ezidwaba zabo, angikwazi ezabobani khona ngale, bangena emabhrukweni abanye bacatsha bangafuni ukuvela. Kanti isikhathi sesifikile. You know, when your time has come, you will rise. Kodwa masingafikanga ngaphansi angazi ungasazi ukuthi kanti manje laba sekutheni, hey phela nini phela, uyayibona into enjalo. So ke ngizokubeka nje ngugcine khona lapho, ngoba phela okunye angithi sithe yini umsamo wobukhosi. Hayi kakhulu, yebo. Hayi asibambe lapho baba Khumalo. Asibambe lapho kwamanje ngize kulokhuzela kuqhawe ubaba uSosha. Ngizobuya ngibuye kini baba Khumalo, kodwa ke angicale ngike ngize kubaba uSosha kwenza ngimnike ithuba elincane lokuthi naye akakhuluma. Sicela ubaba uKhumalo asinikeza amazwi akhe okugoqa. Hayi, angibonge Professor. Njengoba bengishilo ngakuwe ngaphambilini ukuthi indaba yobukhosi ngicabanga ukuthi esesikuxoxile, even nakwendlu yakoKhumalo ihafu yalokho okwenziwayo, ngoba umsebenzi omningi awenziwa. Mina njengoba ngishilo ukuthi ngimilana njengomuntu was involved, angithi lento kwaba lamalungiselelo ukuthi kufunwe inkosi, kwenziwa i-research kwaze kwafika ku-announcement yenkosi, kwaba le involvement ye-Royal Crown Council eyiyona-ke eyahamba isiyokwethula inkosi. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi kufuze kule lento esiyehlukanisayo. Ngo-2017 eMhlahlandlela kwethulwa i-Crown Prince esithi ithole elizothatha ubukhosi. Mhla ka-3 March izinduna ezazikhona zazisiyobeka inkosi, zazingayobeka ithole. So-ke kwenzeka ngendlela okwenzeka ngayo, kodwa ekuhambeni kwabo bezimisele babesazi ukuthi lana sesiphethe ini, inkosi. Ngoba ubuthole umuntu buyaphela phela. Angithi umuntu mayeke wa-announce ukuthi usaselithole, uyolungiselwa-ke ukuthi uyokwethulwa usuyini, usuyinkosi. Akuba kwenzeka, ngoba kwenzeka izinduna esikuthi kwathi sokuvinjiwe ngale kwaphelela lapho. Kukhona la okwayiwa khona kwakhuza uBayede abantu so uBayede lwana wayekhuzelwane ithole inkosi. Yikho-ke osokungumlando osuyasala-ke esizweni sakithi. Lokunye futhi ukuthi for a point of clarification, uyabona ma kuthiwa lenze into isizwe, kufuna nini umntwana ozoba inkosi. Kuthiwe hamba nini-ke liyosilungisela inkosi siyoyethula esizweni. Thina ma singumndeni kuthiwa thatha nini umuntu ozokwethula uba inkosi. Ma sesihamba laphana, sihamba vele sesiqhuba inkosi, asihambi siqhuba umntwana, ngoba inkosi iyazalwa ngesintu sakithi. Inkosi ayisiyonto kuthiwa we manufacture it here isiyinkosi, cha. Iyazalwa bese-ke isenzelwa iy'mfanelo zayo ngokosiko langesintu ukuthi-ke iyokwethulwa-ke emphakathini
ukuthi nansi inkosi yenu-ke Mahlabezulu. Lokuthi njalo okokugcina, ubukhosi bomuntu is not determined inkosi enhliziyweni yakho njengomuntu wesizweni sikaMthwakazi ayibekwa i-certificate, ibekwa inhliziyo yakho, ngoba laphana i-certificate ngesokugunyaza ukuthi lo muntu usengakhona ukusebenza ngaphansi kwemithetho othile, ngamandla athile, ukwenzela ukuthi administratively lowo muntu akhone ukuthi asebenze. Kodwa inkosi, ubukhosi bomuntu awukathi njengoba nampa abantwana bezinduna kumbe abantwana bamakhosi engakabi inkosi, ukuthi hayi nampa ngamakhosi akithi la, hayi inkosi yakithi le, hayi inkosi yakithi le, bayabe besitshona abantu yikuthi bakuhlonipha yona le position ayimele yena esizweni sakithi. So mangikuhlonipha ngokuthi hayi yiyo phela induna yakithi le, ngihlonipha khona lokho uzalo lwakho lokuthi okumele kuyini, noma ungakanikezwa igunya lokuba yinduna, ngizokuhlonipha ngokuba yinduna yami forever. Angisoze ngikuchithe futhi angisoze ngiyekele ukukuguqela ukuthi uyinduna yami ngenxa yokuthi awukanikezwa i-certificate. Uzohlala uyinduna yami nanini nanini. Nangu-ke oseyinkosi esizweni sakithi. Osokusele yikuthi abasemagunyeni bathathe okusenhliziyweni yabantu, ngoba usiko lwakithi aluphelelanga lungelayo inkosi. Ma kuyikuthi isizwe sakithi siyahlonitshwa, kuzokwazakala ukuthi kukhona usiko olungaphelelanga ngokuthi inkosi kayikho. So kungakho-ke ubukhosi ayisilo phepha. Ubukhosi yilokho okusezinhliziyweni zethu. Abantu ma befuna mhlawumbe ukuthi kuzoba lelinye ilanga ukuthi simply because of a piece of paper usuyinkosi, hayi leliyana iphepha yilo elikugunyaza ukuthi uzosebenza kanjani le inhlaka zikahulumende, uzosebenza njani lezi nduna lezi eseziphakathi kwe-constitution ezigunyaziswe ngumthetho. Yiyo lento esisele isizwe sakithi esiyicelayo. So akusho ukuthi mina namhlanje mangisithi ngile nkosi usufuna ukungivala umlomo wena ukuthi anginankosi, ngoba mina ubukhosi balobo muntu inhlonipho le engimnikeza yona ngalokho osowakwenzelwa ngabakwabo la isizwe sakithi. So-ke ma kuyukuthi into ebotshelwayo ukuthi mina ngithi lo uyinkosi yami, angisho ukuthi uyinkosi nge-constitution ngoba kakukho ku-constitution. Angisho ukuthi kuyinkosi nge-Traditional Leaders Act ngoba mhlawumbe ku-Traditional Leaders Act bakhuluma ngosiko kodwa bakhohlwa ukuthi kukhona into eshodayo kulelo siko okuyinkosi. So mina awami awokugcina yibona la ukuthi indaba yobukhosi ayipheleli la, ngoba kuningi okwenziwa inhlaka zona lezi, kuningi okwenziwa i-Crown Council, kuningi okwenziwa ngabantu be-research, kuningi okwenziwa yisizwe. Lezi nhlelo esizenzayo khona lapha kungenxa yokuthi thina sizimisela ukuthi isizwe sakithi siqhubeke sibe nalo lolo siko. Uyazi izolo ngike ngabheka i-57th birthday yenkosi uMswati kwaNgwane. Ngafikelwa umbuzo ukuthi hey, kade ezinye izizwe zahlakanipha kanjani ukuthi zize zithole lo mhlaba lamazwe azo thina singelawo. Ngibuka nje isizwe sabeTswana silobu uyabona nje silombuso wabo uphelele ngabeTswana. Isizwe
sakwaNgwane siphelele silobukhosi babo, isizwe sabeSuthu siphelele silobukhosi babo kwenze. Kodwa izizwe lezi ezazi ngempela zibambe iqhaza kakhulu, ngathi nje some of the most powerful nations zibukeka nje sengathi hayi abelungu bazigqilaza ngempela bazintsha ubukhosi. Nansi isizwe sakaZulu na ubukhosi baso nje yilobo obudayiluthiweyo, it's limited to something. Nansi izizwe zasemaXhoseni zinjalo, lezi zizwe nje ezitholakala kwezindawo ezehlukene kunjalo. So kusho ukuthi-ke abelungu bakwazi ukwenelisa ukuthi bazame ukuthi bathi contain these powerful nations, zingabi nakho ukuthi zizimele zizibuse. Kungakho-ke ayiphelela lapho bantu kuthiwa zinqunywa amakhanda ziyekwe. Hayi, ikakhulu Angeke nami ngiyiqede inkosi kodwa-ke iyodwa inkosi yakithi nguKhulelani Lobhengula kaMzilikazi. Bazozama abanye ngoba ubukhosi buyababa, kodwa-ke asivele sazi ukuthi hayi, sibongile kakhulu Baba Khumalo. Sibonga ukuthi lisinikeze ithuba elihle kangaka, okuthiwa yingqa ingakazi vele. So-ke siyajabula kakhulu ulwazi elisinikeze lona. Siyathemba ukuthi abantu bazofunda kakhulu kulokhu elisinikeze khona. Lisinikezile ama-principles okukhethwa komntwana, or noma ngithi ukukhethwa kwenkosi. Wasinikeza ama-principles wonke, lasinikeza i-process, umbhidlango elawenza kuze kufike ekuqokweni kwenkosi manje esesihlalweni, uBulelani kaLobhengula kaMzilikazi kaMashobane. Yikho-ke siyabonga kakhulu. Siyethemba ukuthi masilicela futhi ngokuzayo sithi Baba Khumalo besicela ukuthi lizosifundisa kulokhu nalokhu, lizobuya libuye futhi. Baba Sotsha, nawe ngokunjalo sibongile kakhulu Qhawe. Siyazi ukuthi wena sinawe nje njalo nje, sizohlala sinawe. Siyabonga kakhulu, hayi sibongile.